पाक्षद युफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी मिडई सिंगदा लंदाना पखोनबदा कुकी मसेल पाउ फाउनदबदगी अमसीरे जाउफी खुलदा नोंमै कापनबदा कुकी मिलिटेंट तरेट सिरे ngarang hing nong yai matung pung tara gani thoi makharom tabada kangpokpi district ki kaithel manbi police station gi manung chana laiba aivizang village da kuki militant sing na mitai khulda landan hana bohona bada makhoi masel pau fauna da badagi kuki militant sing na kablakpa nongmai guli na kuki ama panduna sire leikhidraba miyo adu ki maming thangjangam haukip sahi kuntha gani fan apokpa hangkhogin haukip kawi thangsi village da gini haire पावसना हारिबदी कुकी मिलिटेंट सिंग अदुना मिtai khul tamda landana bo hona bada hana lumduna leiramba kuki militant sing adu mitai khul ngakba oirabo ningduna nongmai kapsilakpada makhoi masel paw phawna dabadagi kuki maza adu nongmaina fanduna leikidabani hairi amaromda haukiba november kun gadaruki ayuk anganba pung ani bakharom tabada kangpokpi district ki manung chana leiba ol kasar road manaki jawfi khulda masakhang daba khulai paiba singka kuki militant singa nongmai kapna bagi thaudokta kuki militant tariat sire kaya mana nantok tu rasian kre hari loinana sakang daba khulai paibasing aduna kuki singna saramba bangkar ani thwai ki bagaloinana khulai kya amaso po kre hari police ki pawgi matungina asigamba khuthokna kre haibagi paw lairabaso official oiba pawgi matungi dadi kuki militant ama comment thang haukip sahi kun ga mathoi apokpa leikhidaba janghem haukip kangbai sub division ki manung janba phaikhulun village da leiba asi sikhi haina phongdorakle अदुबो फ्रेस ना फंगबा पावगी मतुंगे ना खुथोकनबा अदुदो कुकी मिलिटेंट तरेट सिखिबा लोइना खुलाई क्या लौकी हाइरे लाइखिद्रबा कुकी मिलिटेंट कमेंट थंग हाउकिपकी असि भागसांग सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल द पोस्टमार्टम तौख्रे हाइरे चीफ मिनिस्टर बिरेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेगा मरी लेना मिtai मयक्ते इथोकवा डेगलोड एडिशन अमा फोंख्रे ngazi center ki lusingba singna manipur gi dama khaliba asigumna manipur na india da tinba madamda center ki lusingba singna manipur gi dama khalam labadi ngasi lairiba lalawba singi problem asi lairamda basu jai haina chief minister en berena fangdokhe wafam asi manipur lenga ki law and legislative affairs na sinduna tha asigi kunga darukda cm secretariat da pangthokpa indian constitution dega mari leina namitai mayekta handokwa deglod edition ama fongba gi thoromda chief minister en berena fangdokhi bani mahangna makha taraduna mitai mayekta indian constitution gi deglod ama fongba ngamba haibasi manipur miyam gi laibak phabane india ke constitution asi malem gi hoina khwaidagi samba constitution ni constitution asi yamna inclusive oiba talented oiba constitution ni phajakraba bharat ke constitution gi makha da bharat ki lairiba system democracy masigi lekhak lol asi ptv gi lairiba atai jati sing yamna ngaknaba yamna inclusive oiba kasin koya yauna iramba constitution amani haibada lande masida praja sing directive decision sing aduna fundamental duty sing yamna nakai sengna irame mitai me ki imalonda asigamba constitution ama puthokpa ngamba asigidama prime minister modi parliament ki leiriba authority sing yamna thagani ngaide masigi numidasi pwari ki numid amasu ehoragani ana su phongdokhi thoromadu the works minister govindas konthokjam IPR minister dr safam ranjan law minister ts basanta social welfare minister asdingo mla sing osam deven Tias Santi, Tias Aran Kumar na singba kaya susarugya ki bagaloy na sarkar ki mari lena ba official kaya susarugya ki maragasida amzu amadi EGM na nungay taba fangdorakle karigamba kudong chada ba khara dagi amzu amasung EGM ka satminari ba pause sing fong balepa madi electronic media cable TV channel sing da pau sandok ba lepluba adu ngasi dagi fong ba amasung sandok ba horagane pau fong ba sandok ba aunana bagi wafam masi ngasi pangthokipa amzu amasung EGM ki apunba general body mifamna warip oina laukibane pawfongba amati sandokba lepana maram oidana biyamda khudong chada bathogan khiba adugidama nungaitaba phongdok jari hena amzu amasung EGM ki secretary ani gi cherola man haire nagala maromda aranba wafamni RPF Myanmar ki sagang sub division da PL ki mathakda landa tunu khusu khulai sing laukhalle ana social amadi digital media da phongdok liba wafamadu aran bane PLD Westia lamdamda mapanggal kana leiri han RPF ki assistant secretary publicity bangkimna thadorakpa cherola man haire makatarakwa atopa pawda kuki singi all india rally chananaba sem sapa loigre kuki singi tongan bo organization singna sinduna tha asigi kunga mapanda nationwide wena rally chananaba sem sapa loigre nationwide rally asigi saruga moina Delhi dana Manipur tribal forum
दिल्ली न सिंधुना चटकनी रांची अमसुंग अतई ट्रैवल स्टेटसिंग दजु फोरम मसिगी मखादा पांगथोगनी मिजोराम दना CYMA MUP SMIP MSU न सिनगनी तोइधाफाई लमकादना जॉइंट फिलास्ट्रोफिक ऑर्गेनाइजेशन सिंग न सिनगनी चेन्नई न KSO शिलोंग न वाईफाई वेलफेयर कमिटी कांगपोपी अमसुंग साइकुलदना कोटु गुवाहाटी दना गुवाहाटी उनाव फोरम बेंगलोर गिना बेंगलोर उनाव फोरम कोलकाता गिना कोलकाता आईमी उनाव वेलफेयर मुंबई अमसुंग चंडीगढ़ दा ISA उखरुलदना कोकी इनपी उखरुल टेक्नोफल दा कोकी इनपी टेक्नोफल न सिनगनी मोरे ISTC न सिनगनी संदेल दा कोकी इनपी संदेल जिरीबाम अमसुंग पेरजोल दा ITAC दिमा हासाउदना मार इनपुई NC Hills कार्बी आंग्लोन दा वेलफेयर कमिटी अमसुंग त्रिपुरा दा त्रिपुरा मार वेलफेयर न सिंधुना पांगथोगनी हाई मरकसीदा कोकी जोसिंगी नेशनल वाइड रैली दा तांकुल नागा एरिया याउदना बखांगनग्रे कोकी जोसिना हायंग नेशनल वाइड रैली अमा चटकदौरिबा असिदा नागा एरिया दा लैबसिंगना कोकी जोसिंगी रैली याउदना तांकुल नागा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर तांकुल नागा वंगनाहुलो TNWL तांकुल सन्नाहुलोंग TSL तांकुल काथमनाउ सकलोंग TKS अमसुंग तांकुल मेयर नागालोंग तांकुल यूथ काउंसिल TMNL की लुसिंग बसिंग न खुदेत पीदुना थोगलकपा सेरोल मना हारिबदे हौजिक थोगलिबा मणिपुर गी इरांग असिग मरी लेना रैली अमत याउदना खंगलकपा लोइदना तांकुल नागा की मियामना शांति पामी कमिटी न ममांग लेपखिबा प्रिंसिपल सिंह गागना हौजिक थोगलिबा इरांग असिदा याउदे मरमदुना तांकुल एरिया दा लेरिबा मियामना लुपना हारिबा वारोल सिंह इन्नना बखंगली लोइनना कनागुंबा सिंह हारिबा वाफम सिंह असि इंद्रबदे लुप सिंह असि एक्शन लवगनी हारि अमरमदा कुकी जो कांगलुप सिंह की लेरिबा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सिंह इंडिया की तोंगान तोंगान बा सिटी अमदी मणिपुर की लेरिबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंह दा कुकी जो लुप सिंह नेशनल वाइड रैली अमसे चननबा सेम साबा लोइख्रे हारि मिदै मैदै ट्राइब यूनियन की मिस कॉल कैंपेन हाउदोग्रे हौगिबा नवंबर 10 की हौरगा दिसंबर 10 फावबा चथगदबा मिदै मैदै वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लॉज 1 की मनुंग चन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चननबा कैंपेन फॉर ए बेटर मणिपुर विथ इक्वल स्टेटस हाइन मिंगथोनबा मास मिस कॉल कैंपेन हम हाउदोग्रे आना यूनियन असेगी जनरल सेक्रेटरी मुतुम चुरा मनीन लेबाकु निमित्त थादोरकबा सेरोल मन हाइरे सेरोल असना मखा तारिबदी अखोइन पिजखिबा मोबाइल नंबर 8732042511 असी मतम खरा फोन तौबा फंगदबा मदे बिजी लेखिबा नुंगाइतबा क्या थोखिबा दु हौजिकति मदुगी खुदोंग चादबा सिंग अदु लेरारोय हानगी चैनल अतुदगी मसिंग हेंगतुना अमुक्तदा मसिंग यामना तौबदा अकाइबा लेतना होनजरे मयामदा खुदोंग चादबा थोगनखिबगी दमक मियामना ngakpina बाहायजरे हौजिकी ओइना फोन तौबदा नुपी अमगी खोंजेल लागलंबादु लागलारोय लोइनना मिंगमदि लेफमसु हाफिदबा यारगनी हाइरे लोइनना मास मिस कॉल कैंपेन असिबा पांगथोकनबा तौदांग लौकिबा लुपसिंग मिदै मैदै ट्राइब यूनियन वर्ल्ड मिदै काउंसिल कंगलेपा कनबल्लुप सलाई कनबल्लुप शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर लोइनना ग्लोबल मैदै डायस्पोराना मिफुम खुदिमप थागतबगा लोइनना मिदै मैदैना शेड्यूल ट्राइब डिमांड फंग्रिबा फावबा पुन्ना होटमिनसी हाइना नोलुकजरी हाइरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी।